Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about buying fruit. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. So also I want to mention that you can support our channel and you can become channel member. So let's get started. First, I will be a customer and also seller, and I will explain how to buy some fruits. So, salam. Bu narların kilosu neçədir? Salam. Bu narların kilosu neçədir? Salam. Bu narların kilosu neçədir? Means hello. How much are these pomegranates per kilo? How much are these pomegranates per kilo? Bu narların kilosu neçədir? Bu narların kilosu neçədir? Salam, 4 manatdır. Salam, 4 manatdır. Salam, 4 manatdır. Means hello, they are 4 manats. They are 4 manats. Salam, bu narların kilosu neçədir? Salam, 4 manatdır. Salam, 4 manatdır. Means hello, they are 4 manats. Biraz bahadır. 3 manata versəz 1 kilo alaram. Biraz bahadır. 3 manata versəz 1 kilo alaram. Biraz bahadır. 3 manata versəz 1 kilo alaram. That's a bit expensive. If you give me 3, I'll buy 1 kilo. That's a bit expensive. If you give for 3, I'll buy 1 kilo. If you give for 3, I'll buy 1 kilo. Means biraz bahadır. 3 manata versəz 1 kilo alaram. Yaxşı. Sizə 3.50-yə edim. Yaxşı. Sizə 3.50-yə edim. Yaxşı. Sizə 3.50-yə edim. 3.50. Sizə 3.50-yə edim. Okay. I'll make it 3.50 for you. I'll make it 3.50 for you. Oldu. Yaxşı, 1 kilo verin. Oldu. 1 kilo verin. Oldu. 1 kilo verin. Oldu. 1 kilo verin means alright, give me 1 kilo. Alright, give me 1 kilo. Buyurun. Başqa meyvə istəyirsiniz? Buyurun. Buyurun. Başqa meyvə istəyirsiniz? Almanın kilosu 2 manatdır. Çox şirindir. Buyurun. Başqa meyvə istəyirsiniz? Almanın kilosu 2 manatdır. Çox da şirindir. Means here you go. Do you want another, any other fruit? Apples are 2 manats per kilo. They are very sweet. Here you go. Here you go means buyurun. Do you want any other fruit? Başqa meyvə istəyirsiniz? Başqa meyvə istəyirsiniz? Do you want another fruit? Apples are 2 manats per kilo. Almalar və yaxud almanın kilosu 2 manatdır. Almanın kilosu 2 manatdır. Apples are 2 manats per kilo. They are very sweet means çox şirindir. Yaxşı, yarım kilo da alma verin. Yaxşı, yarım kilo da alma verin. Yaxşı, yarım kilo da alma verin. Means, okay, give me half a kilo of apples too. Okay, give me half a kilo of apples too. Give me half a kilo of apples too. Yaxşı, yarım kilo da alma verin. Yaxşı, yarım kilo da alma verin. Oldu. Hələlik bu qədərdir. Oldu. Hələlik bu qədərdir. Oldu. Hələlik bu qədərdir. Alright means alright. Is that all for now? Is that all for now? Is that all for now?
Hələlik bu qədərdir. Bəli, çox sağ olun. Bəli, çox sağ olun. Means yes, thank you so much. Siz sağ olun. Gözünüz aydın olsun. What is gözünüz aydın olsun? Siz sağ olun, buyurun. Siz sağ olun, buyurun. Means, okay, you're welcome. There you go. So, that's all. I hope you enjoyed and liked the video. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Sağ olun, görüşene dek. Bye bye. And also, don't forget to like, share, and subscribe for more learning tips. Sağ olun.